gihugu c'Ubugande aho umwana wo mu bwoko bw'abarundi cyangwa se umurundi yagiye ku ishuri ku wa gatandatu akaba ari umwana w'imyaka 8 akaba yarabuze ejo bagerageje kumushakisha basanga aho umugore w'umubembe kazi cyangwa se umukongomani kazi wo mu bwoko bw'ababembe ari kumwokereza yamuriye amaze kumurya igice kimwe amaze kumurya amaguru yombi basanga umurambo yarawutwitse yarawokeje akomeje kumurya ayo ni makuru rero tugira ngo tubagezeho twagiriwe amahirwe yo kuvugisha umuntu umwe mu bwoko bw'abarundi uri mu nkambi ya Nakivale atubwira aya makuru akurikira. Allo? Yes muraho neza? Turabumva neza. Yes, jewe nitwa Eric Tenji aha bahamagaye turi kuri televiziyo yitwa nanone Tenji. Tubahaye ikaze bwana Jamari. Murakoze cyane natwe turashima nubwo atari amahoro. Yes. Aho turi. Yego, hanyuma rero twari twabwiye abadukurikiye yuko nanone tugiye kubashakira umuntu uri na Kivale twari dumaze gukora kuri iyo nkuru yabaye aho ngaho y'uwo mwana w'umurundi wariwe n'umubembe umukongomani wo mu bwoko bw'ababembe nanone wafashe umwana mwene wanyu w'umurundi aramurya na Kivale muri iki gitondo byifashe gute? Byifashe nabi n'induru nyinshi n'akajagari kenshi kubwizo ngorane zabaye. Uko byatanguye ari ku munsi wa tutaragera kuri mpuru yahaye uko byagenze ubu nyine muri iki gitondo byifashe gute hagati aho mu nkambi umutekano umeze ute ku ruhande rwanyu? Nawe urazi ibintu byo mu nkambi yo habaye akantu k'akagorane nyene bamwe bavuga uku abandi bakavuga uku bose bavuga ibyabo gusa nyene nta mutekano hari induru nyinshi n'urwamo rwinshi. Yego aho byagenze gute umwana yabuze ryari byagenze gute? Mu bisanzwe umwana twatangiye kumva amakuru y'umwana yabuze ku munsi wa gatandatu. Yego bararondera baragerageza kurondera umwana arabura barabaza hose haba mu banyagihugu bo ngaha Uganda. Baragerageza kurondera umwana turabura bararondera kabisa barabura. Niho ejo kuwa Mungu niho umwana yaboneka mwirimbi basanzwe bashinguramwe abasomali. Ayo makuru twagiye tuyasoma ku mbuga pole sana aho bamusanga kwirimbi gute? Bamaze kumusanga mwirimbi y'abasomali bamusanga na umugore w'umukongomani w'umubembe. Yamwokeje yamuriye igice c'amaguru cyose amaze kukijya. Nyene abantu rero tugwa mu gahunda turatangara bikomeye twibaza ukuntu umuntu ashobora kujya umuntu nyene nyene je bingora no kuvuga kabisa biteye ubwoba kabisa. Pole sana birababaje. Hari ubundi mwigeze kumva umuntu arya undi? Ibyo bintu twahora tubyumva ariko ntitwari tuzi ko bibaho twarabyumva ngo muri Kongo bajya abantu ariko utarabibona nyene ubu byumva nk'inkuru zisanzwe ariko twari tubyiboneye kabisa ko bibaho. Mubona umuntu arya umuntu uwo mubembe kazi se nibitangaza ubu byifashe gute ari hehe uwo muntu wari umuntu? Ubwo nyene bimaze kumenyekana harakozwe amatohoza nyene arafatwa arashikirizwa abajeje umutekano ubu nyene ari mu maboko y'abajeje umutekano ntituzi uko bizogenda ariko yarafashwe kabisa. Mukomeze mwihangane ubwo n'ubuzima bukomeye buteye gahinda kuvuga ngo umwana yagiye ku ishuri ariko umwana arashatswe n'abavyeyi baramuhebuye aje gusangwa yaturiwe mugani wanyu barokeje barariye ni gitangaza n'umubabaro uteye ubwoba. Hanyuma uyu munsi abavyeyi b'umwana bo bifashe gute bimeze gute? Aje b'umwana nyene babumiwe nyene urumva bukora iki nyene ko inzego z'umutekano izo ziri gukora akazi kazo nyene bo urumva baguye mu gahundwe nyene bafise ico gukora ahubwo nibitangaza nyene. Birumvikana.
none wowe nk'umurundi w'impunzi nanone wahunze byanga byakunda mwahunze umutekano muke mukaba mwaraho mu nkambi ya Nakivale mukaba mubona batangiye nanone kubinjirira namwe batangiye kubarya nihe nama uheza abantu bose batuye Nakivale ku moko atandukanye atuye Nakivale nihe nama ubaheza? Imyaka twari tuhamaze simike yareke ibi bintu aya makuru nizi ingorane ntazari bwabeho ariko kuba hatanguye kuboneka ikibazo nk'ico rero ico nobwira impunzi turi kumwe ngaha bose bafise abana batoya bataraca ubwenge nuko umuvyeyi wese bakwiyegereza umwana wiwe akamureba bugorovye igitondo akamenya ahari kw'ishure bakabajana kw'ishure n'abakuze baciye ubwenge bakitunga ari umuntu babona ateye amakenga bakamwegirwa kure. Iyo niyo nama nobaha kabisa kugira ngo turabe ko umutekano wacu natwe urabona mu mpunzi ntuvuga ngo uri mu mahoro kuko iyo wahunze usanga nyene ubuzima atari bwiza kuko ubuzima bwo mu mpunzi ntawe ubwishimira kabisa. Reka tubaheze mpore mukomeze mwihangane kubw'iyo sanganya mwahuye nayo mu by'ukuri birababaje kandi iyo namutanze ni nziza abantu bose bari hariya babashe kwegera abana babo. Rero reka tugushimire ku mwanya wawe duhaye kandi tubabwira ngo mukomere mwihangane Imana ikomeze ibarinde kandi ababyeyi babyumve iyo namubahaye begera abana babo kuko ntawamenya. Sawa murakoze cyane hakagira ikiba muraturondera turababwira uko byifashe nuko byakurikiranye. Sawa ejo kandi cyangwa se ku mugoroba mukurikirana amakuru tuzobashakisha niba bishoboka muzadushakira umwanya nanone muture mutubwire uko bizaba bimeze uko byifashe nyuma y'ifatwa ry'uwo mugore wakoze ibitangaza akaba yari uwo mwana. Sawa murakoze mubandanye mubishira ku maradiyo yanyu n'ibinyamakuru bitandukanye kugira ngo ako kabi nyene gatuzwe urumva ko ari ibintu bibi cyane. Sawa murakoze. Uko niko bimeze rero uko muvuye kubyumva uyu numwe mu barundi bavuye Burundi bahunze intambara bahunze umutekano muke bahungira mu gihugu c'Ubugande baza gushaka umutekano wabo bari bamaze imyaka itari mike nkuko avuye kubivuga avuze ko imyaka bamaze hariya mu Bugande batarabona igitangaza bari bataragurwaho n'ishano bene iryo ryabagwiriye uyu munsi. Uyu muhungu rero cyangwa se uyu musore akaba avuze yuko ibyo bintu bitangaje avuze yuko bahora bumva ko abantu baribwa muri Kongo akumva yuko muri Kongo hari ubwoko bumwe buza burya abantu ngo bakumva ari nk'imikino bakumva ari nk'amakuru y'ibihuha ariko uyu munsi bikaba byabaye impamo bakaba babyiboneye. Nakivale rero hari amoko atandukanye hari amoko arimo abarundi abakongomani bo mu bwoko bw'ababembe abapfurero abanyamurenge n'abanyintu ndetse n'abandi bose harimo abantu bo muri Nord Kivu bahunze bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse hari n'andi moko harimo abasomali kuko babivuze mumvise ko bavuze ko umwana yasanzwe nanone hariya aho yaririwe ni kwirimbi cyangwa se kutuburi aho bashingura abasomali. Amakuru rero uyu mugabo tubashe kuvugana nawe yari afite umwanya mutoya ariko nanone amakuru avuga yuko uwo mwana yagiye ku ishuri nkuko yabivuze ku wa gatandatu agenda ari umwana w'imyaka 8 murumva ko yarakira umwana mutoya aje ku ishuri ntiyagaruka. Ababyeyi barashakisha barahamagara mu nkambi yose abantu barafatanya bashakisha uwo mwana baramubura kugeza ahari ejo hashize n'iyinga baragenda bashakisha kubw'amahirwe make baza gusanga uwo mwana yararangije bamufatana uyu mugore w'umubembe. Reka tuze dushireho audio yiwe video yiwe turagenda dushiraho n'amafoto yiwe abenshi mwagiye muyabona ku mbuga zitandukanye. Bafata uyu mubembe yafashe umwana aramwiba aramwica aragenda afata ibiti afata inkwi arakomeza yotsa umwana azana umunyu ararya. Amakuru rero akaba avuga ko bamusanze amaze kurya yari kuguru kwa mbere ahera ku kirenge arya ikirenge arya umurundi arya ivi arya itako afata kuguru kwa kabiri arya ibirenge neza. Umugore w'umubembekazi
basanze amaze kurya igice cepfo c'umwana atangiye kurya igice ca ruguru. Ni amakuru ababaje, ni amakuru ateye agahinda. Aba nanone reka tubibutse ko ari bwa bwoko bwariye abanyamurenge inshuro nyinshi yari muri Kongo. Muribuka aho baririye Kaminzobe ni Mugweba, ni agace gatuyemo ubwoko bw'ababembe nibo biganjemo, hakaba n'ubwoko bw'abafurero, ariko nanone abo bantu bakaba barabigize umwuga kurya abantu. Urumva uyu mubembe kazi niba yaravuye muri Kongo agize iyo myaka yose yari atarya abantu, akaba yagize uwo mugambi nanone akaba yari uyu mwana uyu munsi yafashwe, bivuzwe ko ari mu maboko ya polisi, ari mu nzego zishinzwe umutekano hariya na Kivari. Nanone ibi bintu biraza gutera abantu benshi impungenge kubera yuko byanga byakunda uyu mugore ashobora kuba afatikanyije n'abandi. Agaragara ari umwe ariko bishoboke ko hari abandi bafatikanyije. Rero nanone tukaba dusaba abantu bose kuba maso, abantu bose bahungiye mu nkambi ya Nakivale, amoko yose atandukanye, mugerageze mwegera abana banyu kuko umuvandimwe uri Nakivale avuye kubivuga. Mwegera abana banyu, mubabe hafi, ejo nejo bundi iki kibazo irishano ritazongera kubagwaho, dore ko batangiye nuko byatangiye muri Kongo, batangira bica bungeri, batangira bica ababyeyi, bari bagezeho bafata abana bakabatema baragiye, bari bagezeho bafata abantu bakora muri leta ya Kongo bagafatanya n'abasirikare ba leta ya Kongo bagakura umuntu mu modoka bakamutwika atanzwe nabo bafatanya. Uyu munsi rero bigeze mu nkambi ahari impunzi zahunze biriya byago, byari bizwi ko ari abanyamurenge baza baribwa, none dore bigeze no ku yandi moko hariya mu nkambi ya Nakivale. Ni ibintu byateye ubwoba cyane. Impunzi ziri hariya muri Nakivale ubu nyine muri iki gitondo bavuze ko hari ubwoba bwinshi, ababyeyi bagomba kuza bafata abana babo, baba ari abagiye ku ishuri, baba ari abagiye mu gitondo gusenga muri Sunday school. Muza mureba abana bariya bato bato, mubaheza abana bakuru, abajani, cyangwa se umubyeyi afata umwanzuro ugwerekeza umwana we haba ku ishuri haba ku rusengero, kugira ngo mubungabunge umutekano w'abana banyu. Iki kintu cyateye ubwoba cyane cyane abantu batuye mu nkambi, cyatunguye abantu benshi, ndetse no mu bwoko bw'abagande batangaye kuvugaho umubyeyi wonkeje, umubyeyi wabyaye, umubyeyi wafashe umwana akamuha iberi akamubyara akamurera aho yamuwa, akiyemeza neza kugenda agafata umwana w'undi muntu, umwana w'umubyeyi nkawe akamufata akamukorera igitangaza bene ico gico. Ibyo bintu byateye agahinda n'umubabaro abantu benshi batuye hariya. Mureke bibabera isomo, cyane ko baza bavuga ko iyo ibuye ribonetse ritaba rikicishe isuka. Ni mube maso, nimugerageze mwegera abana banyu, mubabe hafi, mugire ubumwe, buri wese abere mugenzi we ijisho. Nimubona umwana aragiye mumube hafi, dore mu nkambi hariya narahageze muri la nkambi ya Nakivale, n'abantu n'amazu yegeranye, ugasanga hano hari ubwoko, hano hari ubundi bwoko, hano n'ubwoko buvanze n'amoko atandukanye agiye avanze. Kandi igitangaza nta bipangu bafite nk'ahandi ngo usange wenda umuntu ari mu nzu yiwe ifite igipangu ku buryo abana be bashobora gukenera hariya mu gipangu akizera umutekano wabo. Oya, n'abantu bari aho buri wese afite akabanza gato gato, ndetse n'ababashe kubaka utwo dupangu, twa dupangu dusanze twa lokale tw'ibiti tudafite amaportaye, ku buryo umwana ashobora gusohoka ukagira ngo araha imbere y'inzu ugasanga yagiye. Abana mu nkambi bakunda gutembera cyane, ariko nimwegera abana mubabuze kubera ko mudafite umutekano w'ibipangu. Ababyeyi nibafate gahunda yo kwegera abana babo kugira ngo nanone umutekano w'abana babo ukomeze uboneke cyane. Hanyuma kandi ibi bintu byose byabaye hariya Nakivale, ejo hari amateraniro akomeye, ubwo amakanisa yose cyangwa se amatorero yose hariya Nakivale yari mu giterane cyo gusengera nanone intambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'Amajepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru, aho nanone abantu bagize igihe babura babo. Hari intambara nanone, izo ntambara ziganjemo nanone ivangura ry'amoko, usanga amoko amwe agwanye yandi, abitwa nanone ko ari abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya bakomeje kwicwa uko bukeye uko bwije. Ayo matorero hariya yafashe umugambi wo gusengera ico kibazo kugira ngo Imana yongere kandi igarure umutekano, Imana irengere ubwoko buririya bw'abakongomani. Nubwo intambara zihari bibasira ubwoko bumwe, ariko nanone ayo moko yose agenda apfusha abantu, imfubyi ziriyongera, abapfakazi bariyongera umunsi ku wundi. Ayo matorero yari mu giterane cyiza cyo gusengera ubwoko batakambira Imana, nibwo uyu muntu wo mu bwoko nanone
bwo muri abo bakongomani bariko basengerwa yakoze ayo mahano. Igiterane cyari cyateguwe neza, ndetse cyari cyateguwe na Bishop wahariya uyoboye amatorero hariya Mwumvigwa, yabwirije n'ijambo rikomeye ubwo yari kubwiriza, ubwo bari gusenga batakambira Imana, nibwo nanone uwo mukongomani yaciye inyuma nawe yari muri uwo mugambi mubi. Murumva ni ibintu bikomeye. Nanone abantu bakomeze basengere intambara zo muri Kongo, abantu bakomeze basengere akarengane, abantu bakomeze basengere inzira karengane, kugira ngo Imana ibashe kurengera. Intambara zari muri Kongo uyu munsi nanone bikomeje gusatira abantu naho bahungiye baraje gushakisha amahoro mu bihugu bibanyi, ariko uyu munsi byahageze. Reka dushimire abafashe uwo mukingi wo gusengera intambara ziri muri Kongo. Nanone nawe ushoboye guhumiriza, komeza usengere ubwoko bw'abakongomani utarobanuye, kugira ngo Imana ibashe guhindura imitima y'aba bantu bigize ibisimba byo kuvuga ngo barya abantu, bagafata umwanzuro wo kumena amaraso, bakamwa amaraso y'abantu, ndetse kugeza aho barya imibiri y'abandi bantu. Nimusengere ubwoko bw'abakongomani kugira ngo Imana ibashe guhindura imitima yabo. Imana izihindura imitima, Imana igahindura n'ibihe. Dusenga Imana twese dufatanije, dutanze mpore nanone kubakomeje kubura babo mu moko yose atandukanye, kugira ngo Imana ikomeze ihumurize imitima yabo. Reka tugushimire wowe ubana natwe uko bukeye uko bwije, ibiganiro byacu wabibona ukaduteza imbere. Ndagusaba wowe nanone bwa mbere wumvise ibiganiro byacu gukora kuri subscribe, ugakora ukantu kameze nk'ikengeri hariya cyangwa se inzogera, kugira ngo ibiganiro byacu bitazagucika. Umuvandimwe atwemereye yuko nanone akomeza gukurikiranira amakuru hafi y'uwo mubembekazi wafashwe uri gukora ayo mahano. Atubwiye yuko aza gukurikirana amakuru, nanone turaza kumwifashisha kugira ngo aduheze amakuru y'impamo, kubera ko ari we uhibereye. Ejo cyangwa se ku mugoroba nitugira amahirwe yo kumubona, turongera tumuhamagare atubwire amakuru yuko bikomeje kugenda hariya mu nkambi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda. Reka tugushimire wari udukurikiye. Imana ikomeze ibane nawe.